Tikitapu ko roto whakarukuhanga. There's been a sewage spill here, so no swimming. Thank you for telling me. Looks nice though. It does look nice, but it can be deceiving. Tōna tikanga ka hore e tapu ana ki te tangata ruku. Koe nei te hua o te pōpoto o te tirohanga ki ngā āhuatanga kei mua kei te aroaro. I tēnei wā e mahitahi ana mātou ki te whakatika-tika, i te hononga, i te whanaungatanga i a wainganui a mātou me te kaunihera o Rotorua. Engari, ko whakatapua e te kaunihera o Rotorua, nā whai tonu i tā ngā whakapai, ko wenei wharepaku te takenga o tētahi tiko-tiko i ere. These incidences are occurring alongside the planning of the Tarawera reticulation. I guess the sort of question unanswered is how is this still occurring when our councils are undertaking a sort of stocktake of the Tarawera wider system. Ko te mahi a ngā ratonga tiaki, he whakatika i te take nei, ko tā wenei pou mana moana, he aro kia tika te rautaki wai whānui. Ko te tūmanako i roto i tērā whakatika-tika i te hononga, ka whakatika-tika i te whakatakoto mahere, ka whakatika-tika i ngā prene, ka whakatika-tika i te āhuatanga o te tainga mai o ngā kōrero ki a mātou o tūhaurangi. Ia hau e takahia ana tēnei one, mārama te kite atu. E pai ana ngā wai, ka hore he haunga. Engari, i roto i ngā rānei taimai ngā karere, he pepa muku tau, he kope ikura, me te aha, e haere tonu ana ngā mahi whakatewa-tewa a ngā kaunihera, e tau tonu ana ngā tohu whakatūpato i te hunga kia kaua tonu e kuhuna ngā wai. Hēni, te mate koewi tēnei, atu i Tikitapu, Aukaha.